जोजो लपा सक्ष्ट कोचाउ सुन्ति नखव नेपाल सम्बत झिन्छ सव पिपी नुडै लस्ता डुनुग्लन स्या पिन्तनटो जाजुले सक्ष्ट लस्कुस्या नाचुना थौ या सचिव सुइनिगौ नेवा मिदोजना थो सान्तरा साके छिकपिन न्यन डवेर्न थौ नेपाल सम्बत झिन्छ सव पिपी कसला टो पञ्चमी ख अष्टैगो 2080 साल मंसिर महिना 2 गते शनिबार थौ या सचिव सुइनिगौ नेवा मिदुले नियमित पनि प्रतिक्रिया नापा छिठी मेव छकोनिको उगो ठुन दो थौ या नेवा मिदो ठुगु दै नापाङ ज्याजो ख झिन्छ सव पी सोफना आ झिन्छ सव पिपी केन हिन्दी भाषा ल्याखैबले 1 2 3 4 5 6 रही तथे खे भाषा ल्याखैबले हिन्दी भाषा कथा है 1 2 3 4 5 6 रही तर नेवा भा हिन्दी भाषा पाउ भा ज्या ठो भा ल्याखैबले छि नछि सो पी nya खु रही ठोय कथा 41 42 43 44 डाटा गोष्टाएको जी छि मध्ये अपोसन मुसी ढुकुल जी थकलिपसा तासा बानके ढासैटनी जिसा नेपाल सम्म ट्याबले झिन्छ सव पी सुरट यावे आतन उला आ झिन्छ सव पी पिरे टाइगु जी तर ठैट छि नछि सो पी टाठे 41 अन 44 टका ट्याबले पी छि पी नछि पी सो पी पी टका टामा टुक्ट 1144 त झिन्छ सव पी पी टामा उला ठोजुल नेपाल सम्मति नुडे लस्ता 1144 त नेपाल भाषा गस्टाएको बारे बचाको ख नुड उखन तिन कोचागले ठौय नापाङ मिन सोन्ते व नुड नापा स्वाग मि ल्याया ठिकुपना गोयस्वा टफस्वा मुस्कया गोदावरी नुड बालक लसुकुस तैचन मधुर तुन तनाश्री तो सोन्टीले हालेको तनाश्री लसे हालाट मेख तो मे हालाटमा रामकृष्ण दुवाल व पासपी दुर्गालाल श्रेष्ठ चुयाट वाले म्युजिक चाहिँ कम्पोज न रामकृष्ण दुवाल ख ठकै ले चाहिँ परम्परागत धनाश्री लेख ठोमे किरण सामिजु इनापना डिग्ले वेकै इना पठन ठौ या नापाङ मिना हाक जना न्यना दिस सोन्टेलले धनाश्री लसे छपो सोन्टिमे ठिकुपना वे स्वात को स्वा मुसुकया को ताबरी ठिकुपना वे स्वात को स्वा मुसुकया को ताबरी दूधवाला सतु सतु थै छोना दूधवाला सतु सतु थै छोना मधुर धुन तनासिरी मधुर धुन तनासिरी ठिकुपना वे स्वात पोस्वा Nuda Jimmy Tuli Yogi Sowa Jimmy Kuma Puja Mandale Nuda Jimmy Tuli Yogi Sowa Jimmy Kuma Puja Mandale Jimmy Samarpana Tuli Tusowa Jimmy samarpana bhuli dusowa khelu gitaya jalalale khelu gitaya jalalale Jimmy guhe mana boku thecho nuku phala phula mari chari Phala pula mari chari Nudawala saku sadu thai chona Nudawala saku sadu thai chona Madhura dhuna tanasiri Madhura dhuna
स्वात पोसो दया उल्लास गुगु ठाउँ जिमी कुन्योने बैचोना दया उल्लास गुगु ठाउँ जिमी कुन्योने बैचोना खवो किपला नुगु दिनया खाओ की पला नुगु दिनया भूखे सोया गुगु वैचोना भूखे सोया गुगु वैचोना वेगुले थौ जीविता फैमकु स्वर्गया सुना पनि स्वर्गया सुना पनि नुदवाला सकुसदु थैचोना नुदवाला सकुसदु थैचोना मधुर धुन धनासिरी मधुर धुन धनासिरी kupana we swata poswa musukaya godavani nudawala sakusadu thaichona nudawala sakusadu thaichona madhura dhuna tanasiri जाजो या नापाङ मिडुङा वंगो सचिव स्विच को नेवा मिदो ना लाइक कमेन्ट ना पन ठिठी कटा हिस्सा हिस्सुको स्टिकर छ या डिफरेंट ना पनि डक्सवे नापा हरि कृष्ण बिन्दुकार रवि जोशी सुदेश लाकार रत्नमाया जोशी रमेश कपाली राम राजा धौबरेल किरण सामी नरेश श्रेष्ठ राजभाइ साक्य निनु श्रेष्ठ रामबाबु श्रेष्ठ सुदेश लाकार छत्रराज बज्राचार्य राकेश महर्जन मदनमान राज भण्डारे आनन्द मोहन रञ्जित नरेश यम श्रेष्ठ ब्रह्मदेव श्रेष्ठ गीता खर्की रेशव जोशी व रत्नमाया कुलो ठटे वंग जाजो शेरना दिपि टुक्नाडु पूर्ण रत्न साक्य मदन राज श्रेष्ठ राजवीर डंगोल किरण सामी रवि जोशी रमेश कपाली ब्रह्मदेव श्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ राजभाइ साक्य निनु श्रेष्ठ रामबाबु श्रेष्ठ सुदेश लाकार छत्रराज बज्राचार्य राकेश महर्जन मदनमान राज भण्डारे आनन्द मोहन रञ्जित व नरेश यम श्रेष्ठ ख वंग जाजो चाहिँ पूर्ण रत्न साक्य चाहिँ पिंगो ग्रुप अले रमेश कपाली जो नि नेगो ग्रुप शेरना दिग ल जाजो न्याना लाइक कमेन्ट व शेरना दिपि छिक्मे सक्छ यक सुबार नाप सोन्टी व नेपाल सम्बत झिन्सस व पीपी केंगो लस्ता भिन्तना न देस्या चुना ठोटुङका आ कमेन्ट पनि डक्सवे नापाङ कमेन्ट दो किरण सामी वकला ठुक्ना चोइदिग दो 132 गो जाजुले नुडै मे ठिकुपना गोस्वा टफोस्वा चुमी दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीत रामकृष्ण दुवाली मिनिन मोहरो आसिया जिला ठेर घाचा ने किरण सामी जुन चोइदिउ जुल किरण सामी पाजो आसरा या जिउया जुल मखला अले छिगो इनापको ठान ठाउँ नापाङी मे छिगो इनापे मिया हाका जुल छिसन न्यना जिलजुई इनापे लागि सुबाडो छत्रराज बज्राचार्य जुन ठुक्न चोइदिउ शान्तराज दाजुना पसक्ष्ट भिसुत व वयाचंग सुन्ति नखै लस्ता दुनुगलन थे पिन्तना तटे सिरिन बज्राचार्य जोन नुनै पिन्तुना शान्तराज दाइरगा चोइदिउ अले प्रवेशमान साक्य सिंगर गाच्ने चोइदिउ प्रवेशमान साक्य छि गायक जुल वकला शान्तराज दाइ सुबार गाट हेदिउ अले ठटे उखनी चाहिँ मे हाला दिमन नुम गायिका सोनी राज भन्दा जो शान्तराज सर यको सुबार गाट हेदिउ
ठटिया अमृत रत्न साके जोजल परगा चोइदिगु जुल सोन्ची नख व नु र जिन्स व पीपी लस्ता सक्ष्ट पिन्तना गाना अमृत रत्न साके चोयादिगु जुल मे उचानि रत्नमाई जोशी जो नेपाल सम्बत जिन्स व पीपी केंगो लस्ता सक्ष्ट पिन्तना गा चोइदिगु दु ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जोजलपा सान्त्रा जो पिंसुत जाजो 131 लाई छपटा अपना आपा सुबा नपा नेवाटे टजिगु नख सोन्टी व नु र नेपाल सम्बत जिन्स व पीपी लस्ता यको पिन्तना गा थैदिगु थोडुङ्गा राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो पिंसुट जोजलपा सोन्टी नख व नेपाल सम्बत जिन्स व पीपी नु र लस्ता छिटा व सक्ष्ट दुनुलो ह यको पिन्तना दुर्गा थैदि थेन्टो श्री लक्ष्मी श्रेष्ठ जो सोन्टी नख व नेपाल सम्बत जिन्स व पीपी नु र लस्ता छिगो छेज सकलिटा अपना आपा पिन्तना ढका चुइदिला अले मानिक साके जो सोन्टी नख व नु र जिन्स व पीपी केंगो लस्ता जाजो याको मि शान्तराज दै व सकल नियम पिन नप सकल नियम आपनि पिन्ता पिन्तना देछया चुनार गावकला चुइदि थेन्टो राजा साके जो जिन्स व पीपी नु र लस्ता शान्तराज रेडियो सेवा त पिन्तना ढका चुइदिको दु अले मेओ सुदेश लाकार जो नेपाली ठगे मौलिक सम्बत नेपाल सम्बत 1144 नु र लस्ता सकल नेपाली पिन्तना ढका चुइदिला रेसब जोशी जो ठुक्टन चुइदिगु ठौकने चोवा मिला जोगले आदिनाथ कर्नामे परमेश्वर सम्बन्धी छपु मि इना पेना ढकाचन थैदिगु जो ठटे रवि जोशी जुन हनिबम प्रस्तुत जो नेपाल सम्बत छिन्सा हो पीपी केंगो लस्ता छपिन लगाएर सकलेटा हार्दिक शुभकामना अले ठौकने चोवा कर्नामे ढा मिला जुइगु ज्या लोकेश्वरी मि छपना इना पेना ढकाथैदिगु ठटे किरण खर्की जुन जोजलपा दाजु यल लाकले काटी डब्ले 384 डम्फलागो इतिहास दुगो मल्लकालीन काटी प्याख न्याना चोङले तो ऐतिहासिक प्याखै बारे छुपाके छु खन्त निन दैव आस यासे छपो लोकेश्वरी भजन छपो इनापेना चुना गाजने किरण खर्की जुन चोइदिगु जुल रेसब जोशी रवि जोशी नापा किरण खर्की बाल्पी छिकपिनिङ इना अनुसार लोकेश्वरिया लोक वाग मिछ जनावे ठोमे सोनिङले उले लोक वाना चंग मेख ठोमे हाला स्ट्रेस सुबारे उनी पिसा हाला उनी आ निना दिस लोकेश्वरिया लोक वाग मे छिकपिनिङ इना पे ठोमे दुंगा किरण खर्गी जुया इना कथा काटी प्याखै बारे छटवा जानकारी बिग्न जे आ मिनिना दिस म्याला टपी रिटेश बज्राचार्य व दीपा महर्जन ख संगीत संयोजन निना टमे इन्द्रानन्द बज्राचार्य फ्लाग मिज्या मिच्या टम सिम र निना दिस लोकेश्वरी मि धाय लोके सोर प्राणी रक्षा यातरे धन्य धाय लोके सोर प्राणी रक्षा यातरे नाथया नाथ जोसे करुणा न सोसे रे चाकालात घेरे याना प्राणी रक्षा यातरे कनक चैत्य
पाखे सोका गुल्हात पाश जोना विजात रे प्राणी पिंत सिरे तसे व्रत डंका तलरे जागु पाखे बेका गुल्हात जपमाला जोनले खुगा आँखा दुगु मन्त्र बोनावो विजात रे धन्य धाये लोके शूर प्राणी रक्षा यात रे मेडुङ्गा किरण खर्गी जे इनाप कठ येले किनेको नाजाउ काटी प्याखाइ बारे छटवाच जानकारी बने ठो जानकारी ठुङ्का अले हाक्न चाहिँ लिउँदनीको कमेन्ट बनेको थियो अले मिना हाक्यो थियो आएट चाहिँ जानकारी छटवाच नि जनादिस येले सुन्टिसा किनेको काटी प्याख नेपालले नाजा ठो प्याख मध्ये छौ बाटो प्याक्ने चोपी बाटो न नेवा समाजे बेबेजु येलो व खोपे सोम बाटो मध्ये येले चुम बाटो साफ चलाक मुजुगले मेखा चुम ख्याना येले त येले बाटो टाक चलन आटक न दनी थजाउ लुडुछाउ हो काटी प्याख गुब्ले डेकल तैको इतिहास वेबले उब्ले येले चुम जुजु सिद्धि नरसिंह मल्लै त लाकोइ नि अनि कृष्ण देव डेकी तका कृष्ण देव मंक होला उब्ले पेन जुजपि मंगसटे पट्याए पेन ज्या जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल जुजु कृष्ण देव मंक वठे नेपाल सम्मर 451 साले चख लाको नि अनि नि छौ गजु छना कृष्ण देव डेकल नेवाटे छेछाकतको दंसा पलिचना बाजा ढाका टजिको फेन्याक मापि जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल न थम कलात्मक शिखर शैलीको डेगो डेकु लस्ता कोटी होम जना अन्ना पचंग डब्ल्यू प्याख विक्टा कृष्ण चरित्रको प्याख सेना होइको जातन ठोप्याख डेन्डसँग हुइकेको व्यवस्था न याउत ल ठोया व्यवस्था घटन नापा न्यान्टक मड्डीको ठोप्याख हुइकेको या त थुप्ले सुरडा सुदामिया लोक नाटक बढा अवतारो नरसिंह अवतारे प्याख नापा ढौ गोप्ट छैको हुइको ख गुलिस्न ठो न्यानो मुखो छवाटको हुइको टेको न निन्दो श्री नरसिंह मल्ल टुङ्का उइका श्रीनिवास मल्ल बाटाटे प्याख टना नि छौ छौ प्याख हुइकेको याना मुक्क बाछटको हुइकेको व्यवस्था जुल उब्ले जुजु श्रीनिवास मल्ल येले बाटै फुमका मिटरको ज्यात न श्रीनिवास मल्ल टुङ्का उइका जुजु योग नरेन्द्र मल्ल ठो काटी प्याख बाछि जग मखो लक्ष्यङ्कै हुइकेको व्यवस्था या त उब्ले 1978 मड्डीको हुइकावया चंग काटी प्याख 2007 साल राजनीतिक परिवर्तन वेरुङका ठोप्याक्ने संकट होला ठय संकट न प्याख या साससम ल्यङ्का टेउ याना निन्जको कर बर हुइकावया चंग लिप यिले चोपी छटो संस्कृति प्रेमी नेवाट जाना ठोकाटी प्याखैट निरन्तरता भीमलटका बुद्धाचार्य साकिय नेतृत्वले कार्तिक नाच प्रबन्ध समिति देखल वे समिति ठोप्याखैट चाक्वाना साटया मलजल जना बोलंका हल वेको पिनेको कुटल निन्जको हुइका चंग प्याख ठौकने छवाटको हुइका होया जुन मल्ल काल निसे राणा काल तक टस्क लोग वाउ ठोप्याख पञ्चायत काले ठेंका सुखमित मुज्या हुन ठोय आकर्षण मरिया हुन आवया ठोय सुखमित नापसुया न अपोजिया वगो ल्यास्ल्याम त होल होल जिको सोविको ज्या चमुndo निन्दो नाप लक्ष्यंक प्याख सोजि पे सुखमित खुटकन जु अर्छा टाउटासा चच्ची प्याख सोजिको निछि निछि दिनेगो कमे या इले दिनेगले कमाई मरिया छे खर्च या त खुन त कन मालिको ज्या ठोटाउ मतलब प्याख्न मनुटेटा गुल्टक मोहित यार गाटाउ ख थाजाको अवस्था उब्ले मक्सा 4 साल लिप ट्वाटले किनेको डबु प्याख्न सोजि पिन चच्ची प्याख्न सोजिको ठम नस्यो देशे जुजतन्त्र मखो लोकतन्त्र वयंकला आ देशे डक्को संस्कृति संस्कार देशे सम्पत्ति खन्के मामे व्यवस्था वोली संघीय व्यवस्था तुंका थाजाको प्याखैटन स्थानीय सरकार आर्थिक ग्वाल ज्यावया जंतो ठय क्रमे काटी प्याखैटन आवश्यक आर्थिक ग्वाल चुला जिरहेको आशयन जुल किरण खर्गी जे इनाप खटा छकोचा काटी प्याखाइ बारे जानकारी आ ल्योन्दनीको कमेन्ट पनि ल्योन्दनीको कमेन्ट मध्ये डक्ले नि अनि मदन मान राज भण्डारी यो कमेन्ट दो वेक्न ठुक्न सुइतला जोजल्पा सान्द्रा जो मे पोंग न्यना अले छु त्यति विषय टिप्ने निन द्या छन् बाला जो ओगिसन केडा श्रेष्ठ जे टिप दुगो छने बाला जो आला नोगडन याक्ने सुरजी ट्याङडो डक्ले नापाला सकल नेपामी पिन्त नोडिन लस्ता ता आयो व पि उसाय काम नयाना मन पिन्तन देशया चुना खला आकोस कोना टला भिन्त्र साइकल र्याली न्याकिट्यंगो दो डक्ले नापन ठया टला श्री कृष्ण दाइ गोशाला भिन्त्र र्याली न्याको ख ओगो र्याली बटिकै मन जिन छम ख
श्री कृष्ण अनुनकर मिछम प्लामे ख्याल चोमि ख वेकै सफु खलम मखला उब्ले सापे चोन्याको सफु खर का मदनमान राज बनेर जो उ जमाना चाहिँ नि साइकल र्याली खन्लुम गाडल वेकन साइकल र्याली बुरकिया दिउज ल वेक बुरकिया दि थ जिना बुटिको इम्पटी ख वेकल चाहिँ अले श्री कृष्ण अन्न लुम का दिउज वेक श्री कृष्ण अनु ठंकने मरे ल वेक उब्ले छल टम बैंक दिउन चाहिँ नि सापे चले जुपटी प्याख ख ले ठोरंगा रमेश कपाल जो कमेन्ट हो वेकला ठुक्न चुइदला सकल नियमित दाजुक जातर के पिन्त नेवाटेको मौलिक नख सुन्टिया नो न 1144 पिन्तन नापा जुजलपा ठोगु ल्यान पुंक न्याना अले टोनु लिपा भेनेबले साथे चस्सवगो अनिबम साटिकार केदार दाइया टिफ निनि खन व तनाश्रीले बारे मसिउ खन्निनि खना छिट व केदार दाइ त सुबा नपा हान ठजाउ खे टिप्स हो लस हंगु मिन जिन दै दिगो आस्याना रगा रमेश कपाल जो चुइ दिउजुल ठोरंगा सुदेश लाकार जुयाचन कमेन्ट ठुक्न दु जोजलपा नेपाल ठगे मौलिक सम्बत नेपाल सम्बत झिन्सस व पीपी नुने लस्ता जाजो न्याकोमी शान्तराज दय नप सकल नियम पिन्त सुख शान्ति व भि उसाए काम न यासे पिन्तन देछया चोना नोडै लस्ता रमेश कपाल जे चोसा व अमुटा कपाल यसले ठगो जिला पिया चोना छयरगा छन पिया चोनाला जिहेरगा ठाउपटी मेछपो नियम पिन्त देछया चोना सुबारगा चाहिँ सुदेश लाकार जुन सोइ दिउजुला सुदेश लाकार जु छिओ इनापको ठाउँ अमुटा कपाल यसले रमेश कपालिया रचना सुमन तुलाड रेल रसे जिला पियाचुना छयर घाट हाउपटे बोलिया मि जुना होया निनादि छ थुमे छिओ इनापे हाका उजुला जिला पियाचुना छहे ढका छना पियाचुना लाजी हे ढका जिला पियाचुना छहे ढका छना पियाचुना लाजी हे
थोमिनुगा दक्षिण लिपाङ्गो छौ कमेन्ट लियो नि रवि जोश जोन ठुटा चोइदी दो हनिबामा प्रस्तोता जो सोन्टी नखब नेपाल सम्बत जिन्छ व पिपिएल लस्ता सकल नेपाल भित्र दुनुलन से पिन्तन त्यसयातन अले किस पुजे मि सपना इना पिना चुना रगा रवि जोश जो चोइदी होला अले रवि जोश जे इना कोटा चाहिँ थपु किजा पुजे मिना जुना हो या मिग मपुजे नोड ना ठौ किजा पुजे या दिन जुल जित त वइ जित किजा पुजे याइ थोमी हालाटमपटे रामकृष्ण श्रेष्ठ ख संगीत याटमा गोपाल प्रधान अले चोयाटमपटे राजु जुजु ख नेना दिस किजा पुजे याइ मिगा म पूजा गुडहना हौ खिज पूजाया दिन जुला जित त वइ जित किजा पूजायै जित त वइ जित किजा पूजायै मिगा म पूजा गुडहना चिलिमिली माटा ज्याकी बुजुला बेस्वामा नपोखाकी बुजुला मण्डले ज्ञाने तया मण्ड पूजाकी यहाँ त सिना टिका बि खसी मसला ललाई यहाँ त सिना टिका बि खसी मसला ललाई मिग म पूजा गुडहना खिज पूजाया दिन जुला जित त वइ जित किजा पूजायै जित त वइ जित किजा पूजायै मजा बोले नाप मिटा सुयागो यागु नसा टकिजा इना नयगो मण्डले चोना खेसवके टटयागु ठाउँ जी आशीर्वाद के मिग म पूजा गुडहना खिज पूजाया दिन जुला जित त वइ जित किजा पूजायै जित त वइ जित किजा पूजायै ठाउँटका आशीर्वाद बियाका गुडानी यमराज नाप बाचल हानटनी टटयाना जिगु जीवन नाटक डनी यमराज बोला टासा टटाम बाचायैनी यमराज बोला टासा टटाम बाचायैनी मिग म पूजा गुडहना खिज पूजाया दिन जुला जित त वइ जित किजा पूजायै जित त वइ जित किजा पूजायै थौजी टाटा किजा पूजायै गो वाबे नया नेपुका गो डटया यम किजा जिए समझी डटया त पेटा बिया बेपुम बिया छे किजा पूजाया गुजी मने दया दे मिग म पूजा
हुडहना ठाउँ गिज पूजया दिन जुला जित त वै जित किजा पूजयै जित त वै जित किजा पूजयै किजा पूजयै किजा पूजयै किजा पूजयै नियमी पासमी ठाउँ कमेन्ट बनेको कोचल सोन्टी नखाव नोडे लस्ता पिन्तन बिया डिपेन सिक्ने सक्स्ट जुगुन दुनुक्लन यहाँ यक्को पिन्तन देस्या जुन थो सोन्टी झापिया ओ छ नोगु मिनिना छ बाला अत्य बाला छंगु विचार छनिए बाला छ सोगु प बाला छंगु मन छनिए बाला थो बालाई बाला दोगु मि छ थो मिन तेने हाला टम्पटे सान बाबु महर्जन व दीपा महर्जन ख अले चोया टम धर्म कृष्ण शिखरमी अले संगीत नारायण बहादुर महर्जन ख निना छ बाला अत्य बाला बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छबाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छबाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छम है जुया झंग पंछी थी बेवा जीनी म छम है जुया झंग पंछी थी बेवा झिपिनी म छथा चोना मतिना छे देकेवा झिनी म छम है जुया झंग पंछी थी बेवा झिपिनी म छथा चोना मतिना छे देकेवा बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छबाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छबाला अति है बाला छ सोगु पह बाला मतिनाय स्वाहे केवा छन्त सदा छ हे नाला मतिनाय सत्रे केवा छबाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छबाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन है बाला छबाला अति है बाला छ सोगु पह बाला ठोटोंका मेसेन्जर ओ छपो जोमी निनादिस ठुमिन साइड नुगे जिमा मन संख्या स्लाट न स्प्यान्ड ने टिमला थे मख छ जित गुब्ले औसिया चन्द्र थे तो जोमी ख म्याला टपी सर्जो रञ्जित व दीपा महर्जन ख चोयाटम संगरत्न साके अले संगीत याटम भूपेन्द्र बज्रा मेसेन्जर ओ मेउ मिछप निनादिस छंगो हपाले जीवन या घालो मंकेको जिगो बिचा छन कह जुइगो इ लुमंके हे मेलजी रचनाकार साके सुगोट ख अले सचने सुजना बासुकला संगीत विश्व कास्ट ख निनादिस छंगु हपाले जीवन
का थकी धैगो थाबु भगसन थथे छुसु मैनो का थकी धैगो मैनो का थकी धैगो माला बारो लितका छ थोनो गाहे भगसा जागो माला बारो लितका छ थोनो गाहे भगसा जागो छाना काहे जिगो Nyenatna lo seciwa sui nika nyawami zo jajo nyena digle yak yeko subado jajo nyena like comment wo share na digle saksta akna chka subana kon pintuna desia chena goigo नि nyai buko sukor purubaka hani phayama naga monotuna मेगु सन्तरबार सचिव सुई सोक गुन्यवामी जोजना हन नाप्लावे उब्ले टकी लागि ठोप प्रस्तोता शान्तरा साकी त बेरे बियारी सन ठौ त बा लिपा हन नाप्ला